Bakgweetsi ba dilori ba re jaanong ba lebanwe ke tiego e atologileng kwa melelwaneng. Se ke ka ntlha ya dikgoreletsi tse di tsweletseng malebana le lenaneo la dithulaganyo. Mokgatlho wa Truckers Association of South Africa wa re bakgweetsi ga ba ne ba emelana le tiego e nngwe gape ka ntlha ya fa go le kotsi gore dithraka di eme lebaka le lelele kwa melelwaneng. The border posts have problems because instead of taking a day to cross over, it takes about 2-3 days, and it's got a criminal element in it. Mokgatlho wa re o tshwengwa thata ke dithoto tse di nang le nako e lekanyeditsweng ka ntlha ya fa di ka nne tsa senyega. At the moment, the delay that we'll be facing is going to affect on the goods that we are transporting. There are goods that is time limited. They must be there on time. For example, the perishable goods, explosives, flammable goods. You cannot afford to stand when there's already congestion of 2 days, and this situation is adding on another extra 3 days on top of it, because you need now to deal with the current congestion that has already been piled up because of the strike. Mo pegelong setheo sa lekgetho SARS sa re lephata la sona la kwa melelwaneng le ikaegile ka kemonokeng ya ditheo tse dingwe tsa puso go ralala melelwane segolo setonna sepodisi sa Afrika Borwa go netefatsa gore thebolelo ya tirelo e a tswelela. SARS e tlaleleditse ka gore melelwane yotlhe e a dira ka ntlha ya fa e diragatsa maano a rileng go fokotsa kamego ya straeke se e ka nnang naso.